Evo, neću dugo, izvješće je konkretno, jasno, koncizno. U razgovoru sa vatrogascima iz našeg kraja dobio sam informaciju da je zapravo struka rekla svoje, da je izvješće kao takvo strašno prihvatljivo. Doduše, jedina stvar koja bi možda bila zgodna za raspraviti ili eventualno dati nekakvu sugestiju, kad pogledate na stranici 47, organiziranost vatrogasnih postrojbi na području Varaždinske županije, tablica, odnosno karta, lijepo se vidi zapravo da je dobro to pozicionirano, da nam istok županije i ovaj središnji dio oko Varaždina, isto kao i južnije oko Huma Brezničkoga, ima dobru pokrivenost. Ostaje zapravo problem zapada. Vidjet ćete da kad se neke stvari stave u geoprostor, onda dobimo nekakav drugi prikaz, drugi kontekst problema o kojem govorimo. Naime, zapadni dio županije ima veliko branjeno područje, a relativno mali broj DVD-a. Ako dodamo tome da su nam tu, da često plavi rijeka Bednja, da imamo velike šumske površine u vidu Ravne gore i Ivančice, nekako mi se nameće zaključak kasnije za nekakav plan zaštite od požara ili nekakvo strateško opredjeljenje zaštiti šireg područja županije, da se eventualno vidi da li se može ili poraditi na opremanju tih DVD-a da budu, ajmo reći, kapacitiraniji za ne daj Bože nekakvi period ugroze, jer kad se ova cijela svita vatrogasna preusmjeri na zapad, proći će značajno vrijeme do brze reakcije. Vatrogastvo mi nije struka, ali vidim i slušam svoje vatrogasce kad mi skreću pažnju na činjenicu da mali broj DVD-a brani jako veliko područje Varaždinske županije. Možda zaista nije loše da u kontekstu kasnije zaštite razmislimo o tome da li možemo na bilo koji način pomoći tom dijelu županije da bude spremni na bilo koju ugrozu koja ih čeka. Eto, hvala.